Salam alaikum Ba'mulaan Salam hormatan Keguredumna Serta puja Kesidra Tuhan Yang pujud alam Langit ngan dunia Selawat salam ke Muhammadan Suri tauladan ban sigam donya Ke al dan sahabat urang syigabnyan Tala kebak Tuhan Nabi Syiruga Ni bak malamnya wahai taulan Ulun ne peterang dalam celitra Ulun ne pegah Kisah Sabah Jan Kisah luntuan ngan judo hamba Ni basi ura Allah teke di Tuhan Diri lon tuan mena cerita Tengah lon duk-duk ngan rakan-rakan Karo lon pandang urang bahonda Yang duk dilikut Mebleh ba intan Diri lon tuan Terpana cinta Langsung lon tanya Bak rakan-rakan Sebab di sinan Nateng kumuna Ngan urang gampung Wahai erakan Menyenan genyan Tungku Nur Laila Bokai lam on Menya uktinyan Hana tong kumbang Dijak pegoda Ban ulun dengar menan kiasan Hati lun tuan seb membahagia Ne petro salam Lun ke uktinyan Salam kenalan hai tengku muna Na dua ura wahai taulan Lun jajuri jang bateng kumuna Puana ne petro Salim lun tuan Ne pegari jang laju bersiga Pakriban kelun Geberi balasan Hati lun tuan Gundah terasa Hantengut lun Gohna jawaban Pegah beri jang Hai tengku muna Kale ulun jak Getat sambutan Bak gundah rakan Ngaklun cerita Waalaikumsalam Geberi balasan Menan gepetrang Leteng kumuna Lun tanom gase lun boharapan To pertemuan baru mesra Kenan geyuja Diri lun tuan Gepredisinan ukhdinun Laila
Salam alaikum ulun truh kenan Tamong u dalam gekun lemiwa Gepersiap ia dengan makanan Gebejuri jang tengkunul laila God nyan kamale ulun pi menan maklum hai rakan hantom biasa watelon pandang puno senyuman baru salaman di kamodua